Sia jaga duaan. Hanya nek eleh tah jaga duaan. Ji, kan jaga duaan. Bulitan. Oh iya, bulitan. Atuh bener enggak bodas sia mah hari deuan. Ulah kitu bulitan. Karena barudak. Ini ngeribut cenah, ha. Kemarahan deh. Main boy-boyan mah. Sumbang miluan main boy-boyan mah. Made mainna. Pan urang juga si boy. Main lah urang miluan. Biasana nu datang jaga. Banyak nu datang baru kudu jaga. Atuh hong baheula. Eta mah zaman si Emang, ayeuna mah zaman now anu datang pandai jaga. Oh gitu aturanna ieu mah. Nu datang pandai teh kudu jaga. Ya satu lah aja lah. Naik lah. Nyamunina tapi ulah jarang tingnya. Ya. Mun jaga di dieu. Itu tos. Tas. Agak tuh ji. Barudak lewat ji. Buat satu ayu. Ayo. Ayo ngelawan. Siap. Ayam ngelas ya. Siap, Bang. Siap. Aduh, budak teh. Kayak ngalung teh curang, tah mah. Mana banget. Curang emang ngalungna. Kurma banget trabik. Ditenggel pisan. Sengaja, Mang. Murah tuh. Tersengaja. Tama dihaja. Pani sendal dihandap. Ngalung kana banget cenah, ha. Mang menyewotan lah hari main bela. Resep. Ganti bela mainna tong main ieu, ganti. Mainan atuh. Samunian. Tahu main lah. Bener. Ayolah. Saha atuh nu jaga pertamana? Atuh si Emang. Tadi kan si Emang eleh. Yang deui bae. Ada atuh sasamunian mah. Tuh si Emang jaga dulu. Oh, jaga itu. Ayo jaga dia yo. Jaga kuat. Oke lah. Agak tuh lah lompat, tak dihitung ya. Hiji. 5. Itu ka bener, Mang. Hitungna. Teh hiji mah kadua mah nya hiji kadua. Bener. Hitung teh. Jaga kuat teh. Kuat lah. 1, 2, 4, 7, 8, 10. Nyane. Tepok wae kan mah. Kenapa? Ih, jamana tebak bentuk. Bulitan. Kenampuan iyo tadi kerpeureng jamana. Geus cicingnya tunggaran nengok jamana. Nah, hanya hawan tuh aing lah. Hawan. Wah, karena raha. Bulitan si mamanya langsung nyaho. Pan si Mang mah perem tadi kerjakana. Pisan. Sama tuh kumaha kitu mah. Pisan. Sarugo kitu permainana. Karande. Sarugo atuh kumaha ieu. Ih, dok teh karande eta. Wah, jadi nanti ya. Daruda parundung main teh. Kamana ikis ge ya? Urang milu nimbrung nade teh. Wah, ieu parah ya. Lumayan suluh. Halo doyo, pasti lepas dulu. Kabari ngalana yo. Dina auna ge. Ku aing imah datang. Ada buat
ilalang, bunga hatiku sayang. Ilalang, ilalang. Hei, kena. Kerkala suluh. Emang masih jaman cuy, suluh enak. Zaman, jadi kan ngalah. Ada kugas, ngabeleduk. Wah, buat dijualnya. Gak suti pamarentah. Sik, ada ngomong lah sembarangan ya nih. Aduh baik ngomong teh. Ayah tabung nama, si ngabeleduk. Komporna ya, Cok. Oh sih, dijual kata tangga pakai muli beas. Jadi mana mana? Dia bawakan suluh kali itu kalembur. Sayang, mau suluh merang. Bawa sorangan. Udah ayeuna mah sarongong, dititah-titah teh. Sakola bela luhur. Geus lah, aya sawawa kene mau suluh sorangan mah. Lumayan. Oh, suluh geuning ya. Lumayan lah, jangan kodok cai mah tengah gelasan mah mahi meureun. Dasar militer halus mah kieu bae ya. Suluh aing kandi. Wah, leungit mah. Nah merang-merang aing cangkel. Leungit pisan. Pohonan dan sugan. Ayo mah manggung teh bisa berang putih kudu berang sampai manggung dangdut mah kepada buat turun juga cai naon teh cai naon teh dah duit ke mana ayo manggung jauh kene belajin yun si Marco senang minuman keluar luar naon ini nah, poin sebenarnya sih, poin lewat, poin bodoh, nah, merana, memang merana. Kalau putus cinta berduka, memang berduka. Kalau putus cinta, tetapi jangan sampai jangan. Ada kerdanaan. Mana mah? Dan terus ya gitar. Hah? Ngeunah yeuh joget. Aing capek balik manggung. Aing keur manggung penting taulah main berang na bae aing. Geus tindi. Biasa. Bon. Nyis manggung tindi, Beng. Aing geus manggung di eta desa Cibogo. Cibogo wetan tapi dah mah dapet inget bisa ya. Oh aing nyawer mah anjir bos wae euy. Tu aing lain milu, Beng. Berang penting kurang di bawah ya. Aya teh cenon, Beng.
Hah? Itu bawaan ti nu panggung diberek Oh, di dia tukang kecerek. Beneran aing keraus kieu, Beng. Hah? Keraus di. Kok we? Ya dia mah. Pahit nih, Beng. Hah? Pahit. Doh. Kayak bodas biasa bae. Kan kerap pahit. Pahit teh. Tuh. Biar bega aing nginum dah. Minum naon sih? Hah? Aturan. Ya itu sebenarnya mah. Ini jadi berek. Jadi baturan yang ngomong nama minuman di luar negeri. Cuman tanya itu minuman naon. Itu Anjak setengah deh. Mana ieu, Beng? aing geus sautik bege rada lieur pada Ya, ngobrol ngejeng nyana ge aing. Enggak. Sebenarnya aku pahit ieu ih. Anjing. Beng-beng kan dieu. Aing bodoh euy. Ece herang menit gini. Tapi enak euy. Mantul. Aduh. Aduh. Beng. Aduh. Asa muter gini euy. Pahit tapi ngeunah gini. Ngeunah anjing. Cai naon euy. Selamat lah. Beng-beng kandi deh. Aing tinggalkeun selanganan. Modal lila tinggeun ayeuna saya herang non yeuh embah sugan semua orang berlomba-lomba untuk menggapai bingung suaraan senar nage wuhan. Wah, si beng-beng mah keterlaluan. Aduh. Dibalik. Salah. Yuk kali naon sih yuk. Aku tak tahu lagi harus bagaimana. Nih, kenaon capek kita memang kayak suara ini. Anjing sia. Bak ini sia. Nyawan aing bukan dia. Cinta sia udah kepikiran cinta sia. Pokok sia. Nyawan aing tuan dia. Etan teh sia. Aduh lah. Nyet teh. Long lah, sedikit long. Kita pengen tinggalkan sih nah, soalnya makan di. Kita makan di lagi kita tinggalkan. Di sini aing bege seketik rada langon gitu.
Ber. Astagfirullahaladzim. Oh no. Ber. Ber. Nyana siapa lagi ini kau dibayarkan ya nema. Aing bege itu nya minuman naon ieu teh saeutik we aing kalah menit sih teh. Beng, udah. Kaeling sih kau dibayarkan nya nema ditinggalkeun sakitu bae kalah Joget dia, Beng. joget-joget bangunan kayak enggeus ya teh. Joget kumaha? Nya wawanianan yang minum aing bege saeutik menit sih teh. Kalapa muter, Beng. Hah? Sakit balik-balik ah, geus cara namahannya kacau balau ieu mah.